روژا 12 تموز سالا در بازبوی پروتوکولات نامبر هرما کوردستان و امریکا هات امضا کرن. لگوری پروتوکول حکومت امریکا هریکاریا هیزم پیشمرگه دکد و موچهی بوان دابین دکد. دنهادا دمیوه پروتوکول که نه مهبون برف داویه دی چیتن. برپرسین هرمی وزارت پیشمرگه دا خواست دکن. اداره نوی امریکا به سروکات ترامپ بردوام بیتن لهریکاری کرنوان و دا خوازا درش کرنا وی هیامی دکن. بالتأكيد ما چهاران دکین که يعني نوێ بکرێتەوە و تەنانەت چاوەڕوانەکەین کە زیاتریش هاوکاریمان بکرێت لە دوای هاتنی سەرۆک ترامپ بۆ سەر حکومەت. هاوکاریەکان بەردەوامە، مەشق بەردەوامە، تەبیعی کۆمیتەی تریش هەیە بۆ ڕێخستنەوەی وەزارەتی پێشمەرگە لەلایەن هاوپەیمانانەوە ئەوانیش بەردەوام لە کارویشی خوانستە لەگەڵ وەزارەتی پێشمەرگە. اندامێکی لجنە پێشمەرگە لە پەرلەمانە کوردستان بێژدان پێتیڤی بوو لە دەستپێکی ئەف پڕۆتۆکۆلە لە پەرلەمانە کوردستان یاسا بۆ هەڵبوو دەرکردن. لب صداماش کارخستنا پارلمانی نکارین وی کاری بکن. هر واقعیت اگر امریکا اف هریکاریه به هر آوایی که بیتن راب گریتن، اوه آلیشن آبوری بو هزین پیشمرگه دروز بن. او هولو تقلای دریت تا چند امریکا کان راضیه بن تمنا اکین راضی بن هلا برخاطری هزی پیشمرگه کردستان که مستفید من لروی مادی ولا رابردوا تا او قرار امضا نکرابو مقدور بون تمنا کم لبرخاطری هزی پیشمرگه او قرار بردوام به واقع تازه نکریت و رنگ تارده کارساتی کی مالی گوره لملاتا بخل خینا مش بزرری پیشمرگه اشکتو. قاسه و هریکاریه کو بریار لهار بودان 415 میلیون دلار بون که وک هریکاری و موچه بو هزین پیشمرگه با هما نهمان هاتین ترخان کرن. شاندنا پارایجی لگوری وی لیسته بو که وزارت پیشمرگه ماهانه شانده وزارت براوانیه.